uwo nguwo ku ruhande. dore mpushi ni mwasho ni masho naho turi kumvamo kumasha no mushiza iri hari haruguru hari ibwami aho wari waciriye umukobwa n'igihondohondo kirahari amateka ya masho na mushi. Turabashimiye, murakoze cyane. Yego, tuvuye kureba umusaza ngo atubwire imva n'imvano ya mashiro, atubwiye byinshi kandi byiza, ariko reka turebe ubundi aha Mpusha atubwiye mu mashanga atubwiye ni ikihe kintu barusha abandi. Reka turebe uyu mugabo atubwiye ikintu barusha abandi n'ibindi muri rusange, n'icyo baratira abandi banyarwanda n'icyo bifuza. undi umutekano mbere na mbere, haba ikintu twarushaga abandi twajyaga dunga imyumbati, ariko imyumbati yarapfuye. Ubu nta kintu tubasha kuba twarusha abandi. Mwajyaga muhinga imyumbati, ariko ibyo ngibyo ntabwo ibyo ni ibisanzwe, ari igihe biba bibi, ariko ikindi rero wafuza wasaba abayobozi wenda bakamonye n'abandi muri rusange. Turasaba umuriro n'amazi, mbese n'umuha n'imihanda, bakadukora amateme yacu yacitse, nicyo twifuza. Hako hari amateme ubwo hehe hari haruguru haracitse, no hasi hano ku muhanda Kayombo hari amateme acitse, yajyaga dufasha tugarura n'ubundi burere, ariko ubu ngubu ubuhahirane ntabwo hari. Abantu baharaze ku gishanga bagiye kurangura bagomba guca hano bagacisha imitwaro yabo hano, n'inzira ndende zivunanye. Tubwiye ko mu masaba umuriro, turi kubona hari n'amashuri. Kiriya kigo bacyita groupe scolaire Mpusha, ubona kikeneye umuriro, n'isata ikeneye umuriro. Ubwo akagari kari hehe? Akagari kari urenze isantere, hirya y'isantere gatoya, haruguru ku ishyamba rihari haruguru. Ariko nako gakeneye umuriro, n'amazi yo kwifasha, n'amazi ari na santere de sante. Nko muri iki gihe se ibijyanye no guhaha muri santere, nk'umuntu uri ahandi ahageze yakicwa n'inzara? Ndetse ntabwo yakwicwa n'inzara burundu, ariko hari na dukeya two kwifashisha, ariko amafaranga ni menshi. Nk'ikiro cy'ubugari kigeze nko ku 1000. Ibyo ni ibintu rusange bitewe n'uko peteroli yarahenze, esase yarahenze, ariko uko biri kose hano ho murahinga. Ubu ikintu cyera cyane n'ahangaha ni ikihe ntibibe byagenze neza? Undi iyo byabaye byiza kibasha kwera n'ibishyimbo, ariko ubu ngubu kubera izuba rikunda kuva rigacamo nabyo byarapfuye. Ubu nta kintu mbese muri rusange twasangiza abandi bantu, natwe ni duke two kudutunga, ntabwo tubasha gusagurira isoko. Ubwo urumva ko iyo mihanda ikozwe, ayo matema agakorwa, umuriro ukaboneka, amazi akaboneka, uko biri kose mwajya no guhahira abandi bigakunda. Hafi hari amasoko mushobora guhahiramo se mudusangize? Arahari, hari Muhanga rirahari, na hano bita ku Mugina rirahari, kubera rero amahanda yacitse ntabwo tubasha kugerayo. Urumva ko ni ukurya ibyo mwahinze nabyo bikeya, ubundi mukaryama. Ariko abayobozi barabyumva kuko igihugu gikunda abanyarwanda, kandi twizeye ko bizakunda. Ahantu hari ishuri, hakaba hari kiliziya, urumva hari n'akagari, birumvikana ko n'igihe kitarajya ariko bizakunda. Turabashimiye rero.